نعم رمضان باش تمر أبي ولام قوشاغ الفرا أقل هي القارشي صالو جاغية والفرا ري يعني جيب يول مول أو تنت ودار وراجي قوشاغ تنكرن الور قزاش يدبل الور قزاش يدبل إجا شبونا عربي شورده تين زيادة سرعة ليتين شفرده زيادة سرعة ليتين أم دبين شبونا أقلي وشبونا صالو جاغي قوشاغ كيلفر شرطه بري الفرا هبو في قوشاغي قابات كرن إجا شبونا كي ملت مقدور نبه هم باري ورد سفك دبه هم إفر سفك دبه وقت أفيا شيء ببا تشكي خوش بو قري ولاري مختار جي كد دوري مختار جي جورا أو أخو مختار شوالا مش بو يعني أمجي دبين برا مديا أو يعني قري ولاري بوالي بأجر قايم بتشبه براش مرة قوشا كذفر فكه يعني الفرا أو تاشماجي لغجي هي أو قل عرباش درفة تيجي يعني الفرا إيكو قل أرتوق هي أنا سنفجي الفر هي لإلاردا سالو جاغيه يعني الفي دري قوشاقي كي شرط إيجاش بونا شرط كاس تشابالاميش نبو يعني إيه تشابالاميش بو قراي ولاري قرا قافي خود نا عشقي تشكي تنانا يعني أم خازم تشكي شيء بكرة والي أجر قراي ولاري تشبا الفرا قوشاقي شرط هما مالا سف تن أنا ملد مقتور بويه تاش بونا تهر جرت تهر ويالي فجر الورجي قزاش يدمن تدار ورجي عيني سنة عشق ورهيه ونلفر هي ذات فر شقاب كو قابات بي انا يول قابات بي حسن انا غني قرا داشلي والله سغنتياما ويدور تولي يا ابي ويدور تولي قابات انا قاعد درباسي فيلي انا قاعد صالو جاك انا قاعد ور دكانكي انا قاعد هم درباسي ام درو ويلي ام مش فيلي دبن ام تي فيلي ام قاعد درباسي ويلي ما انا ما خطر سوري قصتي زات ما فيراس اما جما فيري يبرا قرمزي شكل تيغم فيرا يجب رأوكي بكن يعني أم داي أم بريشان من الورا هذا أم نكاره ورا فيرا أم تبيني أم الفيلي إيش ما هبه أم درباسي فيلي أم نكادي ورا فيلي أتى فيلي أم كادر باسي فيلي يعني أما جماعة كمزيج ترسلان فيرا سوا بكرة وقت بري يعني سوا عرباش خو برسرعة يعني سرعة دي يعني ما بشوفش خو نقدر نسوي ري يعني درباسي ويلي يا فيلي يعني هلي كاتشوات هنا بابي ما ولا انا ويرم يعني الجناج ما درت ما عجب عربي مربل من ناحيه الفاندرا يعني اما جماعه برافي اشقي براسا تشبكران برافي بري خوزي ما ولا فيها يا ابي يعني برافي ريسا تشبكن برافي خبري امزاج كل وكاغل بين يعني سا Şu an Diyarbakır Yeni Mardı yolu Çarıklı mevkisindeyiz. Burası eski bir belde ve yoğun bir araç ve insan akışının olduğu bir yerdir. Daha evvel burada karayollarına ait sinyalizasyon yani ışık sistemi vardı burada. Bu yeni yol çalışmasından dolayı bunu iptal ettiler. İptal ettikleri için kazalar meydana geliyor ve en ufak bir dönüş için ta 1,5-2 kilometre ileriye gidip ışıktan geri dönüyorsun. Bu da köylüye, millete, buradaki insanlara eziyettir. Artık karşı tarafta sağlık ocağı var, bu tarafta okul var. Yani bu ışığın bir an evvel yapılması gerekmektedir. Çünkü buna ihtiyaç vardır. Buradaki bütün insanların talebi budur. Şimdi malumunuz Diyarbakır Mardin yolu. Diğer ışıktan diğer kavşağa arada ışık olmadığı için araçlar çok hızlı bir şekilde gidiyor. Bu hem kazalara sebebiyet veriyor ve birçok insan karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca bekliyor. Yani bunun aklın yolu birdir. Yani bunun yapılması fazla bir masrafa da gerek yok. Daha evvel de burada ışık vardı. Işık olduğu için yani gelen araç duruyordu, giden araç duruyordu ve bu şekilde hem araçların hız şeyi de düşüyordu, limiti de düşüyordu ve kazalara da mahal vermiyordular. Fakat maalesef şu an yani bu şekilde tabiri caizse kazaya davetiye çıkarılıyor. Sağ tarafta 2-3 tane zincir market var. İlçe öbür tarafta, beldemiz öbür tarafta ve millet habire caddenin üzerinden orta rıfışın üzerinden karşı tarafa geçiyor. Bir an evvel bu kavşağın veya ışığın yapılması lazım.